Na 6. danima karijera Veleučilišta Baltazar Zaprešić gostovao je nogometni trener i televizijski komentator Mario Carević. Pred prepunom dvoranom govorio je o iskustvima iz sporta koja se mogu primijeniti i u poslovnom svijetu, kako graditi tim, voditi različite karaktere i donositi odluke pod pritiskom. U razgovoru za Veleučilište Baltazar Zaprešić osvrnuo se i na ulogu ljudi kao ključne snage svake organizacije. Ja znam da svi vjerovatno kad gledate taj nogomet mislite da je to isključivo rezultat i taktika 4-4-2 ili nemam pojma šta, ali iza toga svega je baš puno psihologije, puno međuljudskih odnosa, puno prepoznavanja momenata. To su po meni jako bitne stvari, ne može se ni bez ovog prvog dijela, ali boga mi se ne može bez drugog dijela. Tako da ko uspije nekako izbalansirati podjednako važnost svih tih segmenata, ja mislim da može biti uspješan. Kako se nosite sa činjenicom, sada kada govorimo o tome, da vaš uspjeh i u konačnici vaša karijera, ostvareni rezultati ne ovise isključivo samo o vama? Dobro pitanje. Pa ispočetka, iskreno kad sam bio još mlad trener, pod navodnike, želio sam utjecati na apsolutno sve. Onda živiš tu na out liniji, izgubiš 5 kila vjerovatno i 1000 živaca, jer želiš utjecati na svaku sučevu odluku, na stvari na koje apsolutno nemaš nikakvog utjecaja. Ja sam puno energije trošio, još malo trošim, nisam se skroz tu stabilizirao, ali kad se suočiš, u biti samog sebe, kad suočiš da jednostavno nema smisla trošiti energiju na stvari na koje apsolutno nemaš nikakvog utjecaja i da si fokusiran isključivo na ekipu, isključivo na taktiku, isključivo na osjećaj ko ti je, ne znam, za zamjenu, ko može izdržati, šta znam, sada ne ulazim u detalje, mislim da onda u konačnici ću ja i svaki trener biti bolji. Jednostavno nisi prema svima isti. Imate puno bitnije igrače, pa prema njima postupaš na jedan drugačiji način. Imate ove manje bitne, pa možda čak u nekim trenucima nesvjesno i gradiš nekakav autoritet na takvim pojedincima koji šta nije opet po knjigama, da tako kažem, i pravedno. Također bih spomenuo da imate sustav gdje su manje više u stožeru, svi su, ajmo reći, slično plaćeni. Međutim, ne nose svi isti teret, istu odgovornost, isti opis posla, neko radi puno više, neko puno manje. Ja se opet trudim nekako nagraditi pojedinca koji mi je u tom nekakvom minulom periodu dao puno više od nekog drugog. Po meni je ključ ne čitati to. Ključ je imati podršku po hijerarhiji iznad tebe, pogotovo u Dinamu, gdje je to medijski popraćeno, gdje svaki neriješeni rezultat se doživljava kao katastrofa, neuspjeh i nemam pojma. Nije lako to proživljavati sve, ali kažem, kad ti osjetiš, ja osobno, meni to puno znači kad imam osobu iznad sebe u hijerarhiji koji me je tu doveo, koji me štiti praktički pod navodnike. Tako da ključ je po meni stvarno ljudi hijerarhijski iznad njega da mu pruže podršku i da stoji iza njega i trebaš zanemariti sve to što se piše. Dio je sigurno prenosiv, ali ja vam opet kažem, u praksi je to puno drugačije. Meni se bar pokazalo, ja sam isto kao mlad krenuo nadobudan, pa treba ovako, treba onako. U praksi se susretneš sa stvarima koje ne idu baš po knjigama. Iskreno, ja se trudim kreirati nekako radnu atmosferu da su mi stvarno svi zadovoljni. Puno zahtijevam svojih suradnika, ali s vremena na vrijeme nekako opustim, osobno volim vino pa ih odvede neka na večeru, u vinarije, na degustacije. Ja mislim da je, ako tražiš nešto od određene osobe, mislim da je moraš vratiti na jedan ljudski način, vrednovat igrače, odnosno stožer svoj pogotovo, i dati im na važnosti, da tako kažem. Ne na način da bi ja i dalje mogao tražiti od njih, nego jednostavno stvarno iz srca volim pohvaliti osobu kad napravi dobar posao. Rekao bi naš izbornik, budite ponizni. Ne, šalim se. Ne volim te izjave i te presice. Ključ je za mene kreirati neku radnu atmosferu, da su svi motivirani, žele nekakav iskorak, napredak, ali u konačnici da vole doći na posao. Jer ima puno isto ljudi koje, kad ga pitaš zašto radiš taj posao, nemam pojma, da primam plaću. Ne znam, ja osobno nisam takav tip. Meni u trenutku kad mi dođe da mi nije gušt ići na posao, da mi nije strast to što radim, vjerojatno se neću baviti ovim poslom, pa ću, ne znam, biti, nemam pojma šta mogu. Ne, sudac sigurno ne.
sigurno. Mario, još. Ne, dosta, Jel ja mogu ići, jel? Hvala. A nemojte, Hvala puno.